Subscribe kulento Select Africa TV because ngiyena yedwa Makhoba ndomthola maningi ama celebrity akhona aba interviewwayo iwona ilethe indaba zonke zemanje please sabantu abasubscribe ku Select Africa TV bathole konke abakufisayo bazi ngosaziwayo babathandayo not osaziwayo kuphela nokuthi kwenzakalana eSouth Africa. Mina you can catch me on my social media platform @Makhoba Sandile, Instagram, Facebook Sandile Makhoba, WhatsApp Makhoba_Kobzin. Oh, Kobzin. I mean, not WhatsApp, Twitter, Makhoba_Kobzin. Danke futhi wami. Babukeli beSelect Africa TV besila mavuyiselanga silivakashele insizwa bafethu. Siyabonga kakhulu futhi wami ukuthi sibe nawe la. Ngibonga kakhulu ngithi abantu abawathenga amaphepha bathenga ilanga information iningi esinayo sibhala every day abayithenga abantu iphepha bakwazi ukuthi bazongithola la elangeni bathola izitori zami ngibhala ukuthi ngibhala kanjani nanaye ngibachazele ngendlela zami zonke. Otherwise you can catch me on my social media platforms, Twitter, Instagram and WhatsApp. Instagram @Makhoba Sandile, Facebook Sandile Makhoba, Twitter Makhoba_Kobzin. Kobzin COBZIN. Danke futhi wami. Select Africa TV ku page lethu ku Facebook bafethu niyasithola yonke into bafethi bemnandi siyanithanda emakhaya. Thank you very much.